Ovo je mala letnja izložba Gljivarskog društva Novi Sad, 9. po redu. Gljivari Gljivarskog društva Novi Sad skupljali su gljive uglavnom po Fruškoj gori, a bili smo i u Sremskoj šumi i Grabovci. Sakupili smo veliki broj vrsta gljiva, neuobičajeno veliki broj, možda i duplo veći nego što je uobičajeno za ovo vreme, sredina juna. Takođe smo pronašli i najlekovitije gljive koje se mogu pronaći u Srbiji. Reiši gljiva, Ganoderma lucidum ili hrastova sjajnica. Odlična lekovita gljiva koju mi stavljamo u rakiju, alkohol i slično i pravimo ganodermovač. Takođe može da se kuva u vodi i da se koristi kao kocka leda u sobu. Pronašli smo i ove predivne gljive koje se zovu Judino uvo. Gljive su veoma lekovite. Kažu da čiste krvne sudove kao šmirgl papir. Ali postoji ograničenje, ne sme se više od 100 grama pojesti gljive nedeljno. Tu je i naša običajna gljiva šumsko pile, Platyporus urboreus. Većina građana je poznaje. Pilo je veći broj šampinjona, koji istina nemaju nikakve veze sa šampinjonima koje kupujete na pijaci, mnogo su ukusni. Ovo je jedna vrsta kračunska. Ova mala micena, Micena rosea, zanimljivo je što je gljiva veoma lepa, ali i veoma otrovna. Ovo su klitocibe, klitociba kostata i klitociba giba. Gljive su jestive, miris, kažu, podsjeća na gorki baden. Ova mala crna trubisa zove se Cantarellus cinereus. Pored toga što je veoma ukusna, što može se koristiti za ishranu, ima i predivan miris na sušene šljive, na primjer. Jako je teško uočiti u šumi, mala je, sitna je, crne listiće i veoma ukusna. Sada, luridus, koja leti? Pa imam reći da imam reći. To sam htjela da vidim. I koje leti ti ovo, viš ovo boja? Da, i to, ovo sve boja. Možda i nije luridus. Piše da je luridus. Možda malo zrno to. Jedan ima tu ljubičastu. Dve gljive, lističarka jestiva, zavodnica otrovna. Gljive
gljiva kojom se ljudi na ovoj teritoriji najčešće truju. Često uberu ovu predivnu zavodnicu koja ima čak intenzivnije i lepše boje od lističarke i imaju probavnih problema. Znači, trebalo bi zapamtiti da lističarka ima žilice, a zavodnica listiće. Lističarka je uvek mnogo manje obojena, manje intenzivno obojena od zavodnice. Zato se i zove zavodnica. Lepa gljiva, ali potrebna. Gljivarsko društvo Novi Sad osnovano je pre 16-17 godina u Novom Sadu. Osnovala ga je jedna grupa gljivarskih entuzijasta. Bila je to manja grupa od možda 20-30 ljudi. Sada, posle 16 godina, gljivarsko društvo broji blizu 300 članova. Od toga 80-ak je aktivno, dolazi na sastanke, ide u gljivarenje, ostali dolaze povremeno. Što se tiče naše ove male letnje izložbe u Dunavskom parku, to je 9. izložba po redu, 9 godina za redom beremo gljive u Fruškoj gori, Sremskim šumama i izlažemo u Dunavskom parku, pokušavajući da edukujemo građane Novog Sada, da nauče više o gljivama, da se manje truju, a da koriste ukusne plodove iz prirode. Gljivari obilaze šume Fruške gore, Sremske šume, Karakuću, Morović, Obetsku baru, a idemo i po manifestacijama u Srbiji. Ova izložba, koju mi zovemo mala letnja izložba, je 9. po redu. To znači da 9 godina za redom u Dunavskom parku pravimo manifestaciju gde građane Novog Sada prikazujemo samonikle gljive Fruške gore i okoline. Ove godine je bilo puno gljiva, znatno više nego inače. Obično imamo 50, 60, 70 vrsta gljiva na letnjoj izložbi. Ovog puta imamo i mnogo više od 100. Gljivarenje je apsolutno zamenilo planinarenje, jer dobijam nešto drugo, nešto zanimljivije, svaki put se nešto traži, iščekuje, uči, onda jako je lepo kada to nađeš, svaki put si sretan, radostan, mnogo je više radosti, lepote i svega u tom svakodnevnom pronalaženju kod gljivarenja nego u pešačenju. Ali da kažem da nije ni malo jednostavno gljivariti, tu se mnogo više troše neki drugi zglobovi stopala i ostalo i mora se mnogo više paziti jer su tereni za gljivarenje teži i manje prohodni nego oni planinarski. Tako da ona moje mišljenje je da ja više neću da planinarim, idem sada da gljivarim pa će biti lakše za mene, to nije tako, ali ne vredi, ova ljubav je sad već prevelika i sad se već planira na drugi način i oprema i cipele i sve ostalo se priprema za svaku nedelju, ako je moguće i po 2 puta da se izađe, da se upozna, da se nauči i tako dalje, a ostalo dalje sledi. Koristi od gljiva, sa što radimo sa gljivama.
nekih 16-17 godina mala grupa ljubitelja prirode i gljiva se okupila i formirano je ovo društvo. Pre svega nas radi, da se kao organizacija lakše je onda okupljati znanje i učiti o gljivama, kada se udruže ostali ljudi koji poznaju i također se udruže sa ostalim grupama gljivara i slično. Neka od naših, da kažem, funkcija je edukacija stanovništva, osvešćivanje stanovništva o ulozi gljiva u prirodi, druženje, boravak u prirodi i možda najviše svega učenje, stalno učenje o gljivama. Na Fruškoj gori je zabeleženo nešto više od 1900 vrsta gljiva, prema posljednjem spisku koji treba da se ažurira, ali preći ćemo 2000, kada uskladimo spiskove, preći će se i 2000 vrsta. Što se tiče distribucije tih vrsta, što ljudi najviše zanima, jestivosti i otrovnosti, najviše je zapravo nejestivih gljiva. Gljiva koje, kad kažemo nejestivi, mislimo na gljive koje čovjek ne može ni na koji način da upotrebi. Gorke, drvenaste, bezukusne, loše kvalitete i slično. Otrovnih ima najmanje, statistički gledano, ali se zato kvalitativno se češće pojavljaju od jestivih zbog toga što ih naravno niko ne bere, a samim time se češće ne ilazi na otrovne gljive. Kod nas raste, plodonosi tako reći, najotrovnija gljiva na svetu, zelena pukovka. Srećom, na teritoriji Vojvodine, koliko meni poznato, poslednjih 30 godina nije bilo trovanja, nekih ozbiljnijih, smrtnih slučajeva svakako nije bilo. Jedina trovanja gljivama na ovoj teritoriji za koje ja znam su trovanja zavodnicom, koji izaziva teže gastrointestinalne sindrome, i sa gljivom kuštravom sunčanicom, Chlorophyllum rhacodes, koja ponekad može kod nekih ljudi da izazove mučninu, povraćanje i alergijske reakcije, a dok je drugi ljudi mogu konzumirati bezbedno. Sezona gljiva zapravo nikad ne prestaje. Najčešće se gljive nalaze proleće, leto i jesen. Jesen najviše zbog padavina koji gljivama odgovaraju, ali gljive rastu i preko zime. Gljivar može da pronađe gljive duboko u decembru, pa čak i u januaru. To su uglavnom bukovače, zimske panjevčice, ako govorimo o gljivama koje tražimo zbog hrane, ali također se mogu naći i gljive koje su zanimljive gljivarima za istraživanja, a nisu bitne sa tačke gledišta jestivosti, kojih ima preko cele godine. Tako da sezona gljiva zapravo nikad ne prestaje, samo što je nekad jača, nekad slabija. Što se tiče uslova za rast, gljive su heterotrofni organizmi, što znači da nisu kao biljke da koriste sunce za fotosintezu. Gljive moraju same da pronađu svoje nutrijente i da ih izvuku iz zemljišta, tako da sve što je potrebno gljivi za rast mora da bude u samom zemljištu, a sunce ne utiče puno na usvajanje hranjivih materija, već služi kao katalizator za plodonošenje. Tako da kiša je vrlo važan faktor, a sunce je ono što okida gljive da bi plodonosile. Gljiva je zapravo micelijum koji se nalazi u zemlji. Ono što mi beremo je u stvari plodno telo gljive, koje moglo bi se nazvati plodom gljive. I recimo gljiva može da bude prisutna u zemljištu godinama, a da ne plodonosi. I da plodonosi tek kada se stvore savršeni uslovi, kao kad se poklopi vlažnost, temperatura i sunce kao okidač. Gljive rastu na svim staništima praktično, ima ih u vodi, ima ih na livadama, ima ih po šumama, na svim rastu, parazitiraju na drveću, rastu u mikorizi, to je simbiozi sa raznim biljkama. Nepristupačnost nije preduslov, netaknutost prirode je preduslov. Gljive ne vole posečene šume, gljive ne vole uzorane ledine, gljive vole netaknutu prirodu i tu ih najviše ima. Fruška gora je nacionalni park. Po samoj definiciji u nacionalnom parku je zabranjena komercijalna eksploatacija bilo čega, ne samo gljiva, osim za upravljača, a to je nacionalni park Fruška gora, koji može da izda dozvole, to jest da neko za njih vrši sakupljanje, odnosno eksploataciju gljiva.
Najpopularnije gljive za sakupljače su vrganje i lističarke, koje se sakupljaju u velikom broju. Druga grupa gljiva koja je veoma popularnih kod ljudi koji se bave komercijalnom eksploatacijom su tartufi. One se malo teže nalaze zato što plodonose ispod zemlje i potrebno je imati dresiranog psa za pronalaženje istih. Na Fruškoj gori ima tartufa, ali za njih takođe važi kao i za sve ostale gljive. Nacionalnom parku je zabranjeno komercijalno eksploatisati gljive. Mreža gljivara u Srbiji je prilično velika. Postoji velik broj gljivarskih društava u mnogim mestima u Srbiji. Takođe formiran je 2015. godine na Kopaoniku Ekološko-gljivarski savez Srbije. Manifestacije se održavaju od proleća pa do kraja jeseni, od Niša do Novog Sada, od Valjeva do Krepoljina i Petrovca na Mlavi. U sezoni, a sezona manifestacija je maj-jun, septembar-oktobar, skoro svaki vikend je zauzet sa nekom manifestacijom u nekom mestu u Srbiji. Mi se gljivari se okupljamo, novosadski gljivari, okupljamo se na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, departman za biologiju.